her sal yani tevgerajinin Kurdistan'ı bir çavayı mesela her tüm encamı diroke da jboşnan derkıstiye tecrübe koya ku navcıva kafada kurskirekan brebazi ku çaresi ki her tüm bana kırıye. Naha demo ku mrov bube diroke ra yani tekuşinin ku hatın meşandın hatta naha çıma encam ne girdin çıma ne bun ve ku soreşi kişine yani mesela karın bejin jinan tekuşinin kırmezinden embejin şeri rızgariyanın tevida mafya karkeran gerandını da yani gelek tekuşinin da jinan asla peşinti da vela tepa parasını da cih girdin. Le çima vana ve desketliğin jin yemayinde çene bun işte mafya hüccartını çima siyasette da rengi jine ne da diyar kırın. Ser bina tabi lepersini ki tevgerajinin Kurdistan'ı heye ku brasneci çareseriyen mayinde o şoreşe ve ki guhertini ki civati ve ki çangi avalıge. Yani emdamat bejin şoreşajini ne ku dema Kurdistan azat ve şoreşajini jipek vere. Dema ku embejin resmaliyet bimkeve o şoreşajini pek vere. Ne tişte giyuse yani tarif amaya şoreşajini çiye her geliye da derfet ve azadiye em çıkas dikarın mayinde bakın. Derfet ve azadiye em dikarın pek binin, binam sazi bakın, binam dikarın bu parizin aslında evde şoreşajını. Ejber veji embejin hem Minaka Şengal'da, Minaka Rojava'da hatta embejin Cerbandına Bakurji yani gerekçer emprizede Rojava dedim peş ama Cerbandına ki türmezin Bakur Kurdistan eşi yani asla Şarederiyan'da, Hefsorukati'da embejin saziyin kuşboşunan hatın abakırın terverdeyin bu hatın dayin aslında bungeha ve dereci bekat bu iro herciye tergala Hefsorukati heye temsiliyete halbeş heye rekistinin haser yejin henene mesela bigre televizyona jin o kare çandı hüner yejin yani her geliş yani da aslında rekistin bu ne kişinin yer haser jiheye demek ki bana mro dişti bigredes belki her izede dişti kubal kışan şengal rojava çubu yani Daesh ile hemu dünyaya tırseki hat avakırın bu arteşin devletten bile ne karin bimbihin bu hemen demi ve kırkırın eki jinan taybet şengal dişti kubat jiyankırın katliama kırkırın aşınan ya heri kırap ye fiziki ye setsala bistuyet bu ele hember vina ne rekistini ki jin ne rekistini ki navne tevi ne arteşi devleteki ne sekini bu ev kırkırın nada sekinandı ama arteşi ki jin tevgera azadiya Kurdistan'ı revşeki usa avakır ku kesin ku den katıl kırın kesin ku vek mağdurun Juan kahraman derkisi. Belki her işte kubaldık kişine evet. Yani işte Ezidiyen Belangaz, işte Servan Embejin Avkas, Plekhadı Şevuti'nin evdikini ama kesip tişteki nekir. Tevger Azadiye Kurdistan'ı, o Tevger Ajinin Kurdistan'ı tişteki pek aniçi bu. Hem ev kırkırın despeki da sekinan. Da sekinandın. Yani gerekçer dünyaya da bir müddet durutuya gittirmesin diye. Demek katliam pek kes tiliya hoji evnake yani hiç müdahale nake dıştı ve şey bıkhamgini bir anin işte bir anin avan nizanım çe ama bu keliye de müdahale ne hatkırın ev kas insan tekatı kırın hem ev müdahale pek ani hem rojava hem şengale yani cardın jiboku ev cibak ev jınana kırkırın era ruhurun neminin hem çiğ karın bakın tergalek bir şekilde ya mühim evet yani jin u gelendindes her tımdın pergaleki her tımdın kırkırın edaların hiştin haçma avkas şengalkin rojaveda yejber ku hezin navnetevi hezin heremi yedeslatlar dıkasın ku her tım şengal usa asla ku kırkırın edab jibo jin usa yani her tım jin bin pergalek usa da bimine ku vera kırkırın hını kes şidile kapı şevtinin hını kes aciz bibin ama encamda de kırkırın yani tu pergaleki peşiya vina bigri bu pergaleki ne gredayı devletten ne gredayı arteşa devletten ne bende var ye navnetevi yani tu beheza khe bir kırkırne çaba bir de sekinandın u civaka khe hale kırkırne da çaba derkine yani dişti ku embejin rojava pekatlı şengale pekat navu den uyna ve asla cihane da embejin tevgerajinin Kurdistan'ı avkas işte ku bala ve kuşan ev huku insan angutun yani fikreki çava, rekstindeki çava, tekoşindeki çava civake ve halida derdine. Bu işi
jinoloji jî bal dikişîne, şoreşa jinê jî bal dikişîne, sistema konfederaliya demokratîk jî bal dikişîne, xweparastin, hêzên xweparastinê jî bal dikişîne ji ber ku vana bi van giştiyan, van saziyana wan fikrana pêk hat. Ji ber wê jî yani her heştê adarê de gerek herî zêde vê nîqaşa ya ji vê tekoşîna em bidin meşandin ku ev pergala ku her roj kirkirina jinan pêk dîne, ev pergala ku jinan ev qas manav teqîrtiyê de kida değîline, çanda tecavüzê de değîline, gerek em vê pergalê çawa biguherînin. Ji bo vîna gerek em çi bikin. Ji bo jî tevgera jinên Kurdistanê her tim hewldana xwe rojevên xwe ya heştê adarê borî vîna kir rojev weke çareseriya vîna jî şoreşa jinê anî ziman û bi armancekî sedsala 21 bibe sedsala şoreşên jinan pêşengtiya vîna jî ji bo rêxistinê jin bikin jî pêşengtî û hewldanekî mezin dide meşand. Yani rojeva xwe bi vî şeklî em bêjin diyan dike ji bo heştê adarê. Bi rastî jî em dema ku her tim li dîrokê heta rojê me îro sexelekekî çê dikin sedema vîna ew e ku yani tekoşîn wek çemekî diherike û em bêjin her carê avên nû tevlî vê cemê dibin ku bikaribe astengiyê pêşiya xwe derbas bike. Ji bo wê yani vê salê jî mirov dîsa vê heyecanê wê evê dibîne ku aslında asta cîhanî de jî mirov vîna dibîne. Yani îro tenê ne li Kurdistanê hema di hemû cîhanê pirsgirêkên civakî ku li wê derê tê jiyan kirin bi tekoşîna jinan dibe rojev. Yani em bêjin ku qirkirina ekolojîk ya ku li Latin Amerika pêk tê pêşengtiya wîna jî jin dikin, heta ji bo wîna bedel didin, tên şehîd xistin, çawa evan sera hat şehîd xistin, heman demê Latin Amerika'da jî gerek jinên tevgera ekolojîk yê ku xwecihî yani herêmê xwe diparêzin ew jî hatin şehîd xistin. Her wiha em bêjin di hember feqîrtî yani çînayetî û êrişên kapitalizmê jî tekoşîna herî mezin de jin pêşengtiyê dikin. Li gelek ciyan di hember dagirkeriyê jin pêşengtiyê dikin. İşte îsal em bêjin li Kurdistanê jî li hember dagirkeriyê em axa xwe diparêzin mesela projeva bi vê Sûrûdê em bêjin derdikevin qadin, bi Sûrûda dema azadiyê derdikevin qadin. Yani bana hemû dide nîşandan ku bi rastî jî em dema ku dibêjin rêbera xwe tespîta xwe ya ku sedsala 21 sedsala jinê ye ne ku tenê wisa debînî û dilê însanan xweş bike û bi nirx bide jinê ji bo vê nehatiye gotin. Hemen demê rastiyekî waqayî yani rastiyekî yê ewa tekoşînê re ji girêdayî ji ber ku pirsgirêka azadiya jin êdî bûye nakokiya esasî. Yani bingeha em bêjin nakokiyên çînî de jî nakokiyên evê de jî yê hezayê ekolojîk de jî nakokiyên navbera her du cinsan de jî yani îro mesela işte em dibêjin qirkirina civakî, qirkirina jin û qirkirina xaza her sê bi hev re pêk tê û her sê bi hev dira girêdayî her sê jî bin aqlê zilamê serdest de derdikeve. Em çi qas darbe li aqlê zilamê serdest didin vê demê em ew qas em bêjin qirkirina yê xazayê jî didin sekinandin. Desthilatdariya ku ew qas kûr e li ser civakê asta qirkirina civakî jî pêşiya wê digirin. Heman demê îro êdî berçavê me her roj em nûçeyan de guhdar dikin bi wisa bi pergalî qirkirina jinan jî pêşiya wê digirin. Ji bo wê jî yani tekoşîna me tenê ne ku em tiştên heyî protesto bikin, em işte acizbûyîna xwe ji bo vîna bînin ziman. Erê em ê protesto bikin, em ê acizbûyîna xwe jî bînin ziman. Ama heman demê tiştê ku me ava kiriye ya ji hember vîna em çi rêxistinekî çawa, tekoşînekî çawa, pergalekî çawa, hatta rol berfireh bike yani perwerdeyekî çawa, hezkirinekî çawa, malbatekî çawa yani em hemû tiştê ku bingeha şoreşa jinê jî bi pêkanîna wê jî em tekoşînekî didin meşandin. Ji bo wê jî yani hem erkê negatif hem erkê pozitif hene. Erkê negatif dana sekinandin dê hember êrişan hember vîna berxwedanê. Erkên pozitif jî mukabilê wê alternatîfê wan ava kirine. Ji bo wê jî erê heştê adarê hem rojekî berxwedan e ama heman demê rojekî wek cejna jinanê ku jin bi keda xwe bi xweşikbûyîna xwe vê rojê dixemilînin û îddiaya xwe tînin ziman ku em hemû dinyayê de jî cardin dikarin bi rengê jinê yani şoreşekî pêk bînin.
koka ve jil diro keda pek hatiye em de moka kas kala diro kedikin kala civa kafazayı dikin aslında em dikazın motivasyonu iklusa bidin avakırın bu dişte ku deste civa ki hatiye çekirin cardın dikare vere guhertin dişte ki bu deslatları hatiye kırakırın cardın dikare bevere guhertin şoreşa rojavaji numune ki küçük evinaya yani mrov dema şoreşa rojavaji beji tabii ki em ne bejin her diş pek hatiye her diş sediset belki em bigrindes pır gemgin gavhatın avıtın ama gavin kem bile çıkas dünyaya da hevi avadıke mrov hem ve hevi mezin bike le hem ji erkefe şoreşa jine bu ev deskeftiyana mayinde binci ve tekoşine bu da berdevam kırın ve bir baveri em evidarın ev heşte adarışı bu jine cihane bigişti ve rojeki berpadan ve rojeki cejna jinan lehember desilatları amir embejin ve rojeki ye numuneye şoreşa jine yani ve sembolik ve şoreşa jine aslında çı encaman derkine bir rojeda hemujin bina budun nişandan emcardın heşte adarı hemu jine berpader hemu jine kırmızındanın tekoşindidin Sereçyan tekoşindidin çeperanda tekoşindidin ve kadan tekoşindidin em sınav dikın em bejin heşte adarı kırıyoruz